Talafalava o atamua ala Samoa Entertainment TV mai pia ai si mai fafonga. E manatul ta ita eule tu o ngayele malo le HRPP le sunga tu le epasa ile le malia le ngawi. O fa ai unga fa le tu la fono le funga fetalai le sunga pali ili o te e umaspau. E ave la tau ile fa amsinonga e mafa alima i nei una manu malo. O ni fa ai unga fa le tonu. Wa mata ngā ai le parliament o Samoa. Sa no fa la wetele tu le epa ilunga ofisa fa sala lau so ta inga televavave. Ina watongi i fa foil fa amsinonga o apili le sunga fua 5 Februari lo ono fa. Le talo sanga papali i fa sanga il fa iunga fa amsinonga na toi fo iane ai. Tu le epa maleala ili pule rimoni a yafi i le parliamente. Tele ale sona. E ta una mogo mai fa iunga le. Ono se fai unga ana fa pea e sao ma tu mau pea o le meo ia i la ai atu lumala o le ika le malolo ku i lea fa ke ai rua mara afa kausaka ono le wo iai le president le wo iai ia fai unga na mo na fai mai le i luina la na tawtele ai le mele e so vai ma fa fai e fai foi an fai tanga te to tas lu inai so se fai unga e fai el malo ma fai unga fai el palmele e a fiai le ayat tau o trata ai mai se la ayat tau ma to fai pule na tofia mai matu tu malo e tu sai mal fa vai al malo Samoa fa vai ele tu Samoa e o mai tu tono al palmene o la to te pui al fa vai o le ave esela se fai pu e se awala se male solitu la fono o ave esela ya tau al sui e tautalai i mata upu molo na tu malo o le tu taua le na o le fai unga le u fai in i avea pēr le fai vai mata i ala fai unga umba e fai e le malo malpalmene Peitai o tangie sa no nga tu le pale tawon fa ma bai le fong fa talai mai lona tu finga talu fa le tonu na fa ai unga o ta vale ai parliament ele o sala ese fo i le fina ngalo fa ali o fa lo tu sel HRPP le ala le pule ile mta o pula vale i lunga so ta inga tele vave le fa ngo fie sa valinga le sa wene o na o fina wina o le amutun moni la e fa tai o le o tali fa ali le tu ese le mata mo fio le yesu sango ole me mo mo la vale pe sa no ta mata tai le ma ne yo i unga sa e manino pu o yo fa yo mai le ai si sa o straight to the point ya fa tai Peta il fam tala fa la o tele le fong fetala yo le mota le sunga pali ili o te uma spa o lo manino le fa ai unga ale fa masinonga ile mai a ilo ina ai o le wha avae maurua i tula fono na pasia. Ua finangalo ai wha apea le lape o tato tula fono e mafua mai talu o na tuto atasi Samoa. Ma awai mai pule nga wha tonu whai ngā malo fau. Saola tu wha o ngā ma wha atino ngā rue ngai lalo tula fono tu mau. Na ilo le wha o ngā ino se tula fono al palemene e pei ona le whaia o ni aia inga wha apitoa i to tonu tula fono o pule matula ngānoa i ale fono awao, fai tula fono a whewasela wono sifulu. Il whamtalanga whalawa i tele lava lea le fong fitalai o ta uai foi o nei tūlanga wale atu atoai e mawhai ona pe a whai e tala whenga ia e mana o mia le mame fo ia a o tali ai lea tūlanga o whai loa mai foi il whamsinonga e iai le fono awao fai tula fono le mano sianga e whai ai sana whai unga e tusa ma le tūlanga ua whaalawelawe ina ai iana whaai unga whai i to tonu le palemene. A o tango fia ai le palemene le whase fulu tausanga taluai,
Mata upo I fito I tonu mata upo tau le solio winga tau aloa. Mulmul ta I wha solonga o le iloiloina winga le mi ngao a se sui su fono mamalo si anga na wha o ngā ina al Palemene o Samoa. Ile iai o se tua inga o le whaioni winga le mi ngao a se sui su fono. Ua whina ngalo mwha mautu mai le wha msinonga o talo sanga toa iloilo ina ia le wha o ngā ina o ia malo si anga e ala ile tula fono al Palemene. Mai mo le manuia ma le lelei o le Palemene ua ia le wha moe o le fonga whetalai ua tatau na ave le wha mua ile nei mata upu matango fia loa I se taimi vabe. Mai ua talia foi e le fonga whetalai wha atontonu folau. A wha masinonga e lua ile nei mata upu ma ua manatu ua mai a whaia whai unga stasi o mta upu wha tula fono le amtua soani malosi ile wha ngā solonga le lei o mta upu wha Palemene I totonu le tanu nei matai au e pe ona sauno le fonga whetalai. Pei tai sauno ngā tuila epa a iai nisi mea e la tau te ai ku awa I lava ile mta upu lea e le o ni vale lea no nofu atu ile I tu o ngai ele malo. Pei tai wha maala malama le sunga pali I na wha malo lo le tu mawai ele Palemene ngā lue ngā setasi o newspaper mo le tolu masina le a feiva se lau valuono. Sa wha malo lo le tu mau fo I fai pulo le Palemene na wha mao nia winga le mi ngao ile a feiva se lau iwa sifulu lua afe ma le wha ma le lua o I lalo o le malo si anga o tula fono tu mau o le Palemene. E nisi o talele I maua sei unga o le tal sanga le lo ia Samuelu malona whale tua e ta talala ua I tua mai le bainga a leo lea ua whaitau vai yaso ma o tua I tanu malala. Peitai, nā mana ia le whamsino le ota Ray Schuster le tal sanga le lo ia mo le saunga le mua Samuelu maisi pango tā sao la tau tau fia whaatasi. O li putia o pango tā sa tau fia whaatasi ma Samuelu na tuua ia ini mata upolo of soso ani ei Samuelu I leo. Samuelu malon to luana loka tau fia I leo I moli anga o le wha luma ai o lona whaletua o le wha lavelave I ngā lue ngā leo. Pei tai, re mata upo moli ai Samuelu e so tanga umalava le maliu le tama onga le universite ia tu au maletino talu mai a perila luatasi lua o luatasi. O le mta upule so e ngā leo na saunua il minister mta ngā rue ngā Palemene. Wa uma so e ngā leo e le wha amau nia mo le mau Samuelu. Wha asanga il whaipulo le HRPP na ia tua ia. Me kai o mta upulava lea na wha amalo lo ese ai el kabinetal minister leo I sona so tanga il so e ngā. Talu e a inga mo le whaipule na tua ia Samuelu. Me kai o tal sanga le lo ia Samuelu le vai sonei. Sa fonga ina il whamsino le fionga leota Ray Schuster. O le aso rosfulo Februari, lea wa atofa e tula iai Samuelu malana vaenga, mai lo ai le aso le la tofa masinonga. Ele ia o ile fale ma ile tamale na afia mai se FSS inga il fai ungo le vai aso na te nei. Fa mao ni el komsina mtanga rengo leo au apa au longo itino Filipo. O le ua maliu sa fa aswa aba, fa apena fo ile tasi o li ina lata wa imisa. O le whaale tonu le na tupu mai spitonu o sale moa, mai sa tau mawhai e batu le tasio I la uana tinga ina le whale mai ai ua tuai lava. Wa tofa le aso sfulu iwa o Februari, e tula iai tama ua molia le fasio tangata, e tali lona molianga mai loa ai le aso, o lona wha amasinonga. Ua siti atua I nei lea o oina o le ngana saina I Samoa I leisi fo I maa walunga. E le ngata ina o oina le Universite o Samoa, pe ta iwa batu I nei le whata ua, o le o oina o ngana saina, e se vaenga o leo al mtanga aruenga o leo. O le taimua mua leo wa o ngaini leo I le ngana saina, e se mai tangata taito o tasi le tunu u ae maise, o le vaenga tala vau o lo o lato fia o oina le wha saina, e ala mai le Confucius Institute. Sauno ai le ampasa o saina I Samoa, le taimil sau ni ngai alo I ai le a fui wha moe le ngana saina, Mr. Fei Ming Sheng, Ile la ngona o le Tuli si saina pe a whaatalo whaati ai se leo ile la tonga ngana. O le isi lea ngana o wha o ngai ngā luenga whaatino o malo o whaatasi o se vaenga o lana ngai whanua so o tanga ile la tonga ngana. Wa ia maua fo itala o le 20% al whaita wa whai o Samoa e a inga I saina pe so o tanga fo ila nā ngai whanua pe a wa ili I tua o la totala anga mai o lona iloa. O saina ma Samoa o le ainga e tasi o so ta inga whatau toto ma ua o oina I nei e leo le ngana saina mo le taimi mua. Lau Samoa Entertainment TV mai pia
fa popo mai ya so ta ya de lo fo le tua a fa so foi